Salbonani, ngiyabonga ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi ubekwazi konke okwenzakalayo elizweni lethu. Amehlo wonke kathesi asephambili kukaGininda. uPhilani Gininda nguye owayengu-lead investigator endabeni kaSenzo Meyiwa. uGininda kuthiwa wayebambelele i-key evidence njalo eforce ama-witnesses ukuthi bekhulume lokhu yena akufunayo. U-Officer Mishek Makhubo uthi uGininda akusi-lead investigator. Lokhu-ke akuhambelani lalokho okukhulunywa nguGininda ngoba-ke sonke besikwazi uGininda yena kunguye u-lead investigator endabeni kaSenzo Meyiwa. Kodwana u-Officer Mishek Makhubo yena uyala konke lokho. uBongani Ntazi uthi wayehlukunyezwa nguGininda njalo bamuthi asayine i-confession phambi kwakhe uGininda lo-Colonel Mohale Rapadou. uBongani Ntazi ngomunye wamajaha lawo amahlanu akuthiwa yiwo ababulala uSenzo Meyiwa. Lokhu ukuthi asayine kwakumele kube yibufakazi bokuthi uGininda athi nguye owabulalayo uSenzo Meyiwa. uGininda yena uyala konke lokhu ngoba yena uthi mhla esayina konke lokhu wayengekho njalo kwakuyikuqala kwakhe ukuhlangana loRapadou. uSergeant Mlungisi Mthethwa uthi uMosaya wayehamba lo-detective captain. Kodwana-ke yena uMosaya uthi watshelwa ngamafitshane ngu-the late Philani Ndlovu lokhu okwakusenzakala. Lokhu kutshengisela ukuthi kulezitori eziyi-2 ezijiyeneyo. Umthetho yena uthi i-crime scene yayingadlaliswanga. uGininda indlela abamba ngayo idocket lesibili wayenza abantu abanengi ukuthi bebe lemibuzo eminingi. Lokho engiqeda kukukhuluma yinko okwenza abantu ukuthi bebuzisise ngendaba ledocket lesibili njalo bebuzisise ukuthi uGininda ngumuntu oleqiniso yini kumbeni yena lokhu ukwenza ama-games. Lokhu yikuphela kwevideo leyi. Make sure you hit the subscribe button kwenzela ukuthi singafaka enye ivideo uyayibona.